Seo ag go bhfleachil.
Bor géad fáilte isteach táid I tacht chomh bio ó le cheol na hÉireann an seo I luch garman deas na gréine. Táid I goláiste na tuirfirte ag comórtas éagsúla de chuid fle cheol na hÉireann. An comórtas atá roing anis is sé comórtas Ceol Trír nó ceol na dríréid na daoine sínseireacha agus churn na féile a bhronfar ar na bútóirí sa comórtas áirithe seo. A chuirde is mis sé Frida Hatton agus tá riméid ar a bheith léh agus muid is srothú bio ó chuidas na comórtais ag flá ceol na hÉireann. Tá muid an seo mar dúirt mé ag choláiste na tuirfirte bhí comórtas bra bríomhar a going níos túisce le comórtas an chantartín das na daoine faoi 15 ach tá rudaí áirithe níos airde anéis agus tá muid I gcóil I dro comórtas sínsir, comórtas na dríréid. Baimid an seo in neomh agus amórach agus muid is srothú bio ó chuidas na comórtais. Caithmuid súil chun cín ar chuidas na comórtais. Támuid ar Seintar TG Cahar agus támuid ar lehanach Facebook, Fleadh Cheol agus TG Cahar, bígí ling den deire seachtaine. Támuid ar tí tosú le Ceol Trír, comórtas sínsir mar dúir mé agus muid ar tí tosú nómad ar behanis. Maidin na máireach baimid an seo ríist le comórtas tionachan agus in íag sin comórtas na bhailíní. An dá comórtas sin das na daoine idir 5 bliana déag agus 8 mbliana déag. An chéad ceann a tosú ar a 1 déag ar maidin agus an tarna ceann ar tíochlog tránóna. Dé dánig baimid ag eistrú ón ionad seo go dtí an dóm nua hóca áte mai spás go 2,000 daoine agus muid a freastal ar comórtas mór Fleadh Cheol na hÉireann sin comórtas sínsir na Manny Céilí. Well, támuid an seo, agus tá mé brandú ar an glár an seo das na comórtas seo, tá 5 omthóir déag luata ag glár an comórtas, agus tá daoine fásta tagtha an seo as áitiní ar fud na hÉireann ón Bhreatain Mhór, Oileán Bhanin, Merica agus an Teapán. Tá rialacha foiile I buint leis an comórtas áirithe seo, so shiny siad Kerefort as the chéile. All competitors will play 4 tunes in sequence. Nís túisce ar maidin haine ar gáfort, so by níos mó rawe part le clostal a going an seo agus ar nói by trúr I ngach grúpa Iraqi ar an státe an seo. Sílim gúil mu dréile tús a chuirlis an gomórtas tá ban an tíhí ar Nordan agus sinní Jacinta ní chanéile. Tí chuí be úsle agus fáilsa isteach chuig Fleadh Cheol na hÉireann an seo I Loch Garman. Tá mis beoir líne ag an comórtas Ceol Trír ó cin 8. So welcome everyone. How are you all keeping? You good? Welcome to Fleadh Cheol na hÉireann here 2025 in Wexford, and we are live at the Trios over 18 competitions. So just couple of fógra, so a few announcements. So just dingi cínta go bhfuil phone póca muachta, so switch off all mobile phones. And dingi cínta fannacht iver síchan nuair tá na omothirí hús an seo ar státe. So just make sure that you're all seated when the competitors are performing. And in the case of an emergency, which I hope there won't be, tá na doras éilethe, so where you came from, you can go out there or the door to my left. Agus Sinead, and at the end of this competition, just the gates will be closed here tonight, so if you have your car parked, just make sure that you take your car or else you're stuck here. So, and you have to do a long walk into the town, so just make sure to take your cars. But anyways, without further ado, Curramat na Multari and Anna Reep. So our adjudicators today are Ryan Hackett and Alana Thornburg. So Bulabus, yeah. So Tamachon on rolla a yen of net, I'll just do a roll call. So Ivri Hean, Omohori Ivri Hean, CCE Ring of Gullen, Irla Macmahuna, Niamh Nichala and Thomas O'Calla. Ivri Do, CCE Ords and Doon, Colleen McCleary, Josh Owens and Shane McLaughlin. Number 3, Ivri 3 are not competing. Ivri Cahed, CCE Gorey, Alex Farrell, Leah O'Mahony, Molly Carroll. Ivri Cuig, Isle of Man, Mary Molly, Chris Franks and Paul Callister. Omohori Ivri Shea, St. Paul's Men, US are not competing. Omohori Ivri Shacht, CCE Crave Chullen Uvalia, Eva ni Hovlich, Maeve ni Hovlich, agus Nish ni Hovlich. Ivri 8, CCE Carnahincha and Clar, Marcus Maloney, Paul Farron and Shane Hayes. Ivri 9, CCE Cushlan Nawara Muyo, Anya Fox, Aidan Hughes and Cathal Walsh. Ivri 10, CCE Japan, Maguka Watanabe, Karusho Kamijo, Yuta Katsumata. Ivri Hinyag, number 11,
Leeds, Northern Region Britain, Justin Quinn, Nolene Ferguson, and Patrick Callanan. Ivra Doyeg, number 12, CCE IMA, US, Mary Beth Oswoski, Mary Nolan, and Carrie Collins. Ivra Trídeg, CCE Joe Callahan Longford, Cathal Colony, Darren Colony, and Liam Doherty. Ivra Cardeg, CCE CAH Tulla, Limnach, Clár, and Tibadorin, Dara Macaegon, Liam Maciabune, and Rianna Nick Ailey. Agus Ivra Cúdeg, CCE Laca Galia, Lauren Duffy, Leah Elwood, and Ruth Tracy. So, Sinead na Omahori are fad. So, Thomas Contosno, we're going to start now. Ivra Hian, so competitor number 1, or competitors I should say, Ivra Hian. And will Irla Macmahuna, Niamh Ní Chealla, agus Thomas O'Calla and Shaw? Are they here? Okay, so bula bus to these competitors. Agus Tasulam Goman Shatanya Vasan Comortis. So if you just come up here into that room there. I have to make you get your steps now. So we'll just make sure all the doors are closed. And thanks to the volunteers down there at the door, Gurmila Mahagay, you're doing a great job.
Nish gur míle maithe go Iarla, Niamh agus Tomás. Okay, we're going to skip ahead now to Ivra Kudzeg, number 15. CCE Laka Galia. We have Lauren Duffy, Leah Elwood and Ruth Tracy. We give them a bula bus.
Nishgurma good Lauren, Leah agus Ruth. So I am going to skip on again. Omohori Iveredze. So number 10, CCE Japan. We have Meguka Watanabe, Karusho Kamijo, and Yuta Katsumata. Are they here? Okay, we'll give them a bula bus. Well done.
gur míle maithagad me gúcha Carúseo agus Yúsha. Okay, and the head Hori Ella, our next competitors are Ivra Doe, number 2, CCE Ards Undune, Colleen McCleary, Josh Owens, agus Shane McLaughlin. So bula bus go Ivra Doe. You'll be fit after this anyways. More steps, I'm sorry.
Isgur míle agad Colleen, Josh agus Shane. Na chéad umthirí eile number 4, Ivra Cahir, CCE Gory, Ballygarish, Wexford, Alex Farrell, Leah O'Mahony agus Molly Carroll. So búlabos go Alex, Leah agus Molly.
Nes gur maithagad Alex Lia agus Molly. Na chéad Horiella. So next is number 5, Ivra Cuig, Isle of Man, Mary Molly, Chris Franks agus Paul Callister. So bula bustov sin. Anma. So Mary Molloy, Chris Franks agus Paul Callister. We can do another tune.
Is gur maithagad Mary, Chris agus Paul. Na chéad Mathirí eile, next competitors na Ivra 8, number 8, CCE, Craven Hincha an Clár, Marcus Maloney, Paul Farron agus Shane Hayes. So búlabas go Marcus Maloney, Paul Farron agus Shane Hayes.
Sgur míle maithagad Marcus, Paul agus Shane. Na chéad Omahori ella, next competitors, na Ivry Híneag, number 11, CCE Leeds, Northern Region Britain, Justin Quinn, Nolene Ferguson, agus Patrick Hallinan. Okay, give them a bulla bus. So we have Justin Quinn, Nolene Ferguson, and Patrick Hallinan.
Nes gur maithe go Justin Nolín agus Patrick. Na chéad ó mathirí eile ná Ivid Itrídeag, number 13, CCE Joe Callahan Longford. So we have Cahill Colony, Darren Colony agus Liam Doherty. So give them a big bowl of bus there. We're missing one, I think. I think we're missing one. He's coming in. He's coming next to Hart.
Gur míle maithagad Cathal, Darren agus Liam. Now, I just want to double check. We haven't heard anything from competitors number 7.
CCE Cuiv Chullen Uvalia, Eva ni Rovlich, Maeve ni Rovlich, Agus Nisha ni Rovlich. If you're here, can you just go down and let Barclay know down there? Agus freshen number 12, CCE IMA US, Mary Beth Osowski, Mary Nolan, and Carrie Collins. If you're hiding there, oh, you're there? Oh, perfect. So number 12 is here. Perfect. That's grand. Okay, so we'll move forward now. Umahor Ivranui, number 9. Kushlanawara Muyo. We have Anya Fox, Aidan Hughes, Agus Cahill Walsh. So Bulabus got Anya Fox, Aidan Hughes, Agus Cahill Walsh. Kushlanawara Muyo.
Now, Gurma good Anya, Aidan, agus Cahal. So I'll just do another call for Omahori number 7. Crave Holland Uvalia, Ava ni Hovlich, Maeve ni Hovlich, agus Nisha ni Hovlich. If you're hiding down there, would you just make yourselves aware? Okay. So the Chéad Omahori Ella, next competitors are as number 14, Ivra Karzeg, CCE Tulla, Powerstown, Limnach and Clár agus Tibadarin, Dara Macédan, Liam Macibún agus Rihanna Nikeli. So Bula Bosco Dara, Liam agus Rihanna. This way, sorry, you have to go up to the ground, yes, yes.
Is gur míle maith go dara Liam agus Rihanna. So at Asherísh ag Omahori Ivrishacht, number 7, if you're still here, could you make yourselves aware? Eva ní hovlich, Maeve ní hovlich, agus Nisha ní hovlich, if you're in the hall here. Okay, agus Lana Meads Arai. Ivra Doyeg, competitors number 12, CCE IMA US, Mary Beth Ozowski, Mary Nolan agus Carrie Collins. So bura bus go Mary agus Carrie.
Nes gur maithagad Mary Beth, Mary agus Carrie. So for the last time now, I'm going to call out Umahori Iver Shacht, CCE Quail Holland Uvalia, Eva ní Rovlich, Maeve ní Rovlich, agus Nisha ní Rovlich. Are you hiding there somewhere? Are you around? No? Okay. So going, gone. Sinead, tá comórtas dún so the competition is closed. But while I'm just gura maithagad, we give all the competitors a bula bus. Well done. Bualam Guramila Mahagad, Aralish na volunteers are fad, all the volunteers, especially you down there at the door, thank you very much. Guramila Mahagi are fad. Gurmagad there to Margaret Gavin, who's beside the adjudicators there. Guramila Mahagad, Agus Guramila Mahagad to Barclay Gavin, Agus Michael Brennan. They've been walking around there trying to get all the competitors up here. Aaron Stosh. So Guramila Mahagad. We're going to give the adjudicators a few minutes to deliberate. So she had the multirita Agninya na Ryan Hackett, Agus Alana Thornburg. So Tassulagam Gowan Shiv Tanya Vasan Gomortis. I hope you enjoyed the competition. Agus Bemzrashi on Kupla Numet. Gurmila Mahagay. Well, mar dúirt Jacinta an sin tá comórtas sin hart, tá comórtas na drí réid, comórtas sin seir hart inis go fleachiol na héireann, agus faoin na multóirí inis atá an obair mhór le déanamh agus an cinenne dhéanamh bhí sco a cheol, fééis de ceol an sin doing, agus támuid nach mór a gá uair go le i ggéisteach le ceol an sin. Ach tuairmuid deistas na multóirí an obair sin na dhéanamh. Tá muide ag na comórtas mar as óldíh, ach tá leabhar i mo lámh anseo agam agus tá imachtaí ceol chunamcha agus go leor rudaí eile ar siúl ar fud Loch Garman le seachtainna nuas. Leabhar mé leis túisce leis an bhfear atá freigrach as an obair ar fad a hárlíonn tíos ag an gigrig agus sin é Senan Lillis. Well, Senan, is tá sa cóir de thóir na gigrigganí an seo ag go fleachiol an seo Loch Garman. Obair mhór atá ag gceist. Inis dom beaganín faoi na grúpaí a héansús ar na grigganí. Obair mór gan dabh, Frida. Well, I rinne seachtain tá cés na seachta cúig nó mar sin grúpaí an na gá riganna atá going i Milína an príomh riganna ar an céin an droichead agus tá sé sin ar siúil gach lá ó lethúir tar éis a héandiag go dtí meáníthe agus ón ardán eile tá going ardán na Sláine agus bhí bhíonn siad ar siúil ó timpeall gá clog go dtí 10 clog gachíthe ó deardíon go an domhaigh. Doch réidir, bhí mé breanú ar an glár agus tá sús le 20 grúpa ar an ardán híos ag an gigrig mór gach éin lá. Is mór a chuid éibre sin é sin ar fad a bhainistú. Yeah, God, yeah, tá ceata go. Chos ní míad obair ar na grúpaí timpeall Davy O'Hin diggin tú agus bí 550 applications hána sé isteach agus bhíoring sort out diggin tú agus tá céad seachta cúig nó mar sin inis. Ítach, agus bíon annach chud grúpaí cóiltas óátaní ar fud an domhan tá rá ar an gigrig agus tagann siad san chuaimh le ggéire sénam os cór na slúite hí ag an géim. Tá ceata go tá dúsá tá gach créamh cóiltas ón cúnta seo ar an gigrig agus ceapan go bhfuil héandaíoch grúpa sa cúnda agus bhíonn siad ar an rig ar ina seachtainna agus an freisin tá na grúpaí cóiltas ag teacht ar fud an domhan ó gach áit san tíir seo. Tá siad as Mayo agus Cirí agus Blatley agus Nuing Owl an chlár freisin má cúnda héan agus tá siad ó na stát aontaithe ón Alban ón Sasanna ó Dubai. Yeah, tá sé go léir seo. Ítach thula mé go mbeidh banna céalaí as Dubai im líana, tá sé do chreide go bhfuil si tagtha. Bud luúid sin gras chundé a chlárthú. Bhí neart phleanna iontacha hí san inis chundé a chlár, ach tá phleá hééis bheithan seo i Loch Garman. Céird is dói lete a bheith ann mar éireacht i Loch Garman hééis phleachiol near na bheith seo rálaíon na scéile. Tá cinnta go méid éireacht úntach ar an cúnda seo a seo amach. Níos mó agus níos mó daoine óga ag fálam agus ag cheanam ceáil diggin tú agus dása agus
cúsaí ára aníochta agus is mit chun den chlár agus gá chunda úntaach chun chlár agus le arm tá cinnta bhí sin rugga go tóga mé gúnda an chlár agus tá mé le fadón lá néad agus seachtaí. Ítach rá chunda a bhfuil láidir heh na hamáíochta a chanéis ó heh cheol de chumá, gur míle agad sinan. Go agus. Well, bin agah senan lilis an fear atá tíomhhir gan obair fad agus é banistú na maní go léir atá híos an dágigrug mar dúirt sé. Agus bhí cinnte má háisih ilach arman cuairrtathirtíos tá de atmosfér dochreidte tá sé cos áhan na sláine agus fééis de mór ceol híos an sin. Ach tá muide ag an gomórtas mar is óldíh agus tá muid chun súl siar a chahanis bhuafuintí an chomórtas áirithe seo. Comórtas na drí réid, comórtas síintear ag fleiciol na hhéireann 25.
Well, bin agah buch fointi an chomórtas áirithe sin. Tá na moltóirí fós sa cur agus cúteamh, so ní fada uing go méid an deatach bán mar a thugann Jacinta agus go gloisimuid céhíad na búteoirí. Ach idir an dálinn cámid súil chun cín, ba muid libh a ríiste mórach ag na comórtas an seo ag go láiste na turbharte. Maidin dis aharn comórtas idir 5 bbliana déag agus 8 mbliana déag comórtas tiúnlachan a tosú an seo bra lua ag a 1 agus an sin in gamlón ar 3 o'clock by comórtas an bhailín, comórtas na fidle, dus na daine ag an ísgrúpa chéine 5 bliana déag go 8 bliana déag. Dé dánig a ríist ba mud a boga as an áit seo a ggóil trasna na hain go dtí an dóm áit a méid comórtas síintear na maní célí ag a 6 o'clock. Bígí ling táid is srothú beo ar haintóir TG Cahir agus ar lehanach Facebook Flacheol, agus ar lehanach Facebook TG Cahir, agus ná déananig í darúd go bhfuilmuid ag créile ar TG Cahir a nocht ó lethir trisinní a ráid comá. Táid consúil a chahabh siar ar bhótóir an chomórtais ar maidin ar níos túisce inmh gama leiscail sinní fianan í léime as chunda í fáile a thugléí churn Sonny Murray sa chomórtas don chancertín dus na daine idir 2 bliana déag agus 5 bliana déag. Ceol bín álinn an sin ó fianna ní léime as craobh Ballyboy I gúnda uafáile agus luigh mé níos túisceir go bhí fianna iníon le Sharon Carroll scoth Ceol Trír as Kilcormac I gúnda uafáile bhuaigh si go leor gradam ag Flacheol na hÉir an thar na blianta ach níor luigh mé gur píbar a bra é ahar fianna agus sin é John Leamy as an tulach I gúnda an chlár. Well, tá scéal cloiste going an seo anis go bhfuil na bútóirí ar na gama leisceal na moltóirí tréis cinna dhéanamh agus go bhógrófar na bútóirí go luibh. Seo chuing Jacinta ní chonéile. Nish, Thomas Ray, are you ready? Are you sure? Yeah. Just before we announce the results, just another reminder that once this competition is over, it's out the door and the gates are going to be locked. So make sure that you bring the car with you or else the car is going to be locked up. So if you want the car here,
are not here, okay? So I'm going to hand you over now to Ryan. I think Alana is going to do the results. Okay, go Mila Mahage. Rina Maihagov. So sa tríú áit iver a hain. Irla Macmahuna, Níomh ní Cali, Thomas O'Kelly as Kundi ar Vaca. Sa Dara Háit iver a Cahar Jake, Dara McCaidon, Liam McGibbon, Rian and Ailey. Agus sa céad áit as Cundé Bhuio iver a ní Anya Fox Éadon Hughes agus Cathal Walsh. Now, cohortachas le gachtaine on féidir leis na umthóir, can all the competitors, the winners, come up here for a few minutes? Well, mar atáráte ag Jacinta tá na fógraí ar tá na bútóirí fógrahan sin agus sa chéadáit as Cundé Bhuio, Anya Fox, Éadon Hughes agus Cathal Walsh, sa tarnaháit Dara McEagan, Liam McGibbon, Rian ní Ailey agus is as Cundé Limní an chlár agus Tiberdaran dat san trúir sin agus I gol go ardwacha sa tríoháit Irla Macmahuna, Níomh ní Cali agus Tomás O'Kelly. So churn na féile I gol gomío a nacht agus nach deasan rud go bhfuil an silverware a gol gomío mar a deirsiad. Well sin mé uinge an seo a nacht tá muid a críochnú an seo op a mé léh maidin na marach go brá lua so bígí ling maidin na marach an chomórtas tionnachan a tosú ar a héinzig a clog baimid an seo a ríist ar haintóir TG Cahar agus ar na meán ho síalta ar lehanach Facebook flaceol agus TG Cahar. Agus bhí cinnte a nach gohfuil sibh a túnálasteach ar TG Cahar ar lehardtrééis ní, mór bhfuil sibh híos ar a máile mór ag an gigrig nó ag na hátaí eile. So weimse Frida bíoch ihuathagah agus feice mé maidin na marach sibh.